L'Iran frappe à nouveau. Une seconde salve de missiles iraniens s'est abattue sur Israël, tuant au moins 10 personnes. Les équipes de secours fouillent les ruines à la recherche de survivants. Lieutenant Dean Elsdune, police israélienne. Il y a encore des disparus, nos équipes travaillent sans relâche pour retrouver d'éventuels survivants. Israël, de son côté, a bombardé des zones civiles autour de Téhéran, tuant plus de 80 personnes. L'armée israélienne affirme viser des installations liées au programme nucléaire iranien. Abbas Araghchi, ministre iranien des Affaires étrangères. که در مقابل تجاوز از خودش دفاع بکنه و این کاری هست که نیروهای مسلح ما La légitime défense est un droit. از دو شب قبل Nos forces شروع armées ont کردن répondu aux agressions israéliennes. ما خواهان Nous ne voulons pas گسترش étendre ce جنگ conflit, نیستیم à moins qu'il ne nous soit imposé. مگر اینکه به ما تحمیل بشه ما خواهان گسترش این جنگ به کشورهای دیگه و یا به منطقه نیستیم. Pour Israël, l'Iran représente une menace existentielle. Discours d'Isaac Herzog, président israélien. L'Iran ne doit jamais obtenir l'arme nucléaire. Ce serait une menace directe contre Israël et la paix dans la région. ما برای هر توافقی که هدف اون Abbas Araghchi. عدم برخورداری ایران از سلاح هسته‌ای باشه آمادگی داریم چون این دکترین خود ما هست. Nos activités nucléaires sont pacifiques. Nous rejetons les armes nucléaires, mais nous n'accepterons jamais qu'un accord nous prive de nos droits. هدف توافق این باشد که ایران رو از حقوق هسته‌ای خودش محروم بکنه. طبیعی هست که برای چنین